te apalata. Ya. Mita ti rokok tah, berarti mega tasabbe tah, mega sujud tah, malampe sujud tah, berarti lewat tu ganda tasabbe tah. Begitu juga banyaknya doa kita ketika kita perpanjang sujud kita. Iwa itata sujud berarti mita tu mega perilodoanga okorilalang. Ya. Ia kolele tamas sempajang. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, ia kemangi maki ajak tu si nama lampe. Ajak tu si nama lampe nasabak magai. Ia tu oke maimun rita mak dupa-dupa tahu. Angka pahual marat. Angka tomatoa mapat di mana ngutuna. Cau ni tatong. Ye. Dia nak nulis tojoe.